Okay. Yeah, I started this collection during COVID. Chó nào mà do chó lo cha đi nữa. Cái còn đó là phải chữ muốn nuôi gì đó. So cũng mấy cái like you know 200-300 just one leaf. Yeah. Thôi lỡ cũng có cái cho plants á trong video ha. Oh yeah. Wisteria Thai constellation. Yeah. So this is actually they kind of like make plants too, and so they kind of inbred this plant in Thailand. That's why it's called Thai constellation. Yeah. But it's kind of so you guys don't see the variegation. Yeah. So it's variegated. And look at variegated part, they're so prone to drying out. Yeah. Cho nó nếu plant có cái nhỏ hồ chế thế li hồ vả trong rồi. Yeah. Vì là chỉ họ outdoors hoặc là nhỏ indoors rồi. Yeah. Well, cái kia là những có plants outdoors so that's we don't have like the right kind of weather because these type of plants they do better in humid weather. Oh, okay. Chỉ họ indoors nó chỉ được park đường cho hỗ trợ do humid cho trở nó mà nhỏ. Yeah, kinda. And you kinda have to help it to. Wow, có mà tí cha lý tí thế ô tô trong tí tí điều. Đừng nói giờ cho được cho nhớ cho họ vào hỗ trợ nữa. Muốn tàu giá cưng gọi liều. Mua tính chi cho trâu thế lý chia trong tụi nó là tôi chuẩn chuẩn tụi tao nhớ cho tụi nó kia. So yeah, one time when you take care of it, that's like they got a whole bunch of and there's too many plants, so it just becomes like very cumbersome. Yeah. Sống cơ mà. So plants that are variegated, they just don't do well. With direct sunlight, even with if they're too close to the light, they even like burn. More for succulent, The succulent is kind of like you're not seeing these are just I don't know what they're called. rock. Yeah. Yeah, I need to repot them, Yeah, so chắc mà very popular. Đó bây giờ nè chỉ máu của Yeah. This one is just especially a little bit more popular just because you have variegated. Variegated, nó cũng do cho em mua xì. Yeah, variegated means Yeah, so you can see like in these leaves, it has like different colors, and this is And so when it's variegated, it's just a little bit more pricier than just the green one. Yeah. Một bó giấy liền nó này có dư đây này có họ dư lịch sử. Oh, the reason for that is so that collected root rot so. Oh. Yeah. The water just sits a little bit longer, and some of these plants, when they're too wet, they're not very strong, so their root tends to rot. Yeah. Cho nó theo dõi, cho nó mà biết chọn món á. Oh yeah, cho nó biết chọn món. Yeah. I have such a hard time with them. And they were dying, so I threw them here. Yeah, chúng tôi lên nhà có nơi cho nó muốn gì khoa vậy. Yes. Chỉ nhà nhỏ mua đây à. Yes. Yeah. Okay, chị. Yeah, it's the same. It's the same. It's the same. This one it's the same, but it's a different type. This is a
cái nói cho mua xì thì có hay Yeah, can I what see? This is no it's yeah. called nó có hay lo nên It's another monsteria, but this is the ôi cho elbow đồ nè chèn monsteria, nè which you have the Thai nè cho là constellation. sáng nè hóng nó thì á nè kia biết cho nè cho nó chua nó là cho tropical plants nó mà rong gạo cần gạo đi ít lần nào nè cho một đồ rong một trái cho nó chua nhớ trong đồ rong nữa